Ikang thokpa loupham singda ising pinaba leingak na thabak paikhatpa houre ikang gi matangda leingak na tumina leisiloi haina Agriculture Minister T.S. Biswajana phongdokre मागी तोान प्रोडक्शन से पुथोए हर कांदा कोन सरास मेला कायना तौरी ओरिजिनल मेलाजिंग द पुथोग मखोय योनजाहनबा अदु मखोय ये पछाजिंग थोल कांदा कोन लाइवलीहुड मा हेना थाहनबा अदुगा नुपी ओइबा मार्जिनल सेक्शन जिंग सि मपान थोले हर कांदा कोन अफबा सोसाइटी अम सिमकु मतमदा नुपी सिंगी रोल बि अगाय फदन चंगबा अदुगा जेंडर इक्वालिटी हाबि लाकबा अदुगा नुपी सिंगी एम्पावरमेंट अखोगी प्रोग्राम अदुगा इनकरेजिंग ओइबा प्रोग्राम अमुद पाखलपा पुन मक्सिंग से ngasi di akon pung phan phu केंद्र की जगह खुदिमक्ता कोन यावजबा कोई फंगरे अदुगा Basikong Gram Panchayat amadi Gram Panchayat asigi manungda leiba Village Level Federation VLF mangana puna kusam naduna pangtokpa Village Poverty Reduction Program VPRP achievement mela ngasi Agriculture Minister T.S. Biswajana hodokre Basikong Sensuba Sanglen da pangtokpa nongmagi oiba mela hodokpi ki thoram aduda Basikong Gram Panchayat ki pradhan Ningombam Binolata Ketrigao City Block ki BDO Subinsan Chapam amade VLF mangagi maru oiba thomi sing amade self-help group singi nupi member sing su saryake Manipur State Rural Livelihood Mission ki meneng makada community led convergence towards enhancing entitlement accessibility haiba theme da pangtokiba nongmagi oiba mela hodopagi thoram aduda Agriculture Minister T.S. Biswajana hai kunai asigi sotana leiriba sing maru oina nupi oiba sing thagwangna thangalaba matam data chaukhatpa Manipur maromdom lepa ngamba India ama oirakane Masigi wakalon asida leingak na tongan ba thausil kaya paikhatle ngasigi pangthokliba mela asisu asigumba pandam asigi makhadane Village Poverty Reduction Program VPRP ase yamna maru oiba program amane mamangda program ase statistic gram panchayat tara nithoi khaktada chatharambane adubo ngasidi program ase statistic gram panchayat kudingmakta paikhale program asina gram panchayat asida paikhaliba tabak thoram sing marik chumna khanaduna hena masak thokpa gram panchayat ama ohenbang amlagane loinana leingak na paikhaliba tongan ba scheme sing ase Chanaba beneficiaries singda fanghanaba angamba thakta khonagani hainaso mangna makha take wan ba roki makha danga si ms aramna semai the self group sing involvement aduga with the involvement of the kuileri panchayat ki level puthare har kana kuile isagi oiba plan jachaba isagi oiba mi pung khidimak ta kana phangan ba adu lamdam khidimak sida BLF na kon ba jaga sing sida akhodi chawka thorangi puna maksing je pakha khiding uthokpa amadi pakhalak bading si mapung phana yo hana bagi program sida ina hajaning wadi akhoi leri banga si akhoi BLF ki members sing si ms arlm 5 si livelihood की मरुइन particularly marginal ओइबा women section दा लेविंग जी अखोगी अपग्रेड तोगना बुंगे की livelihood से हेंगलनबा मागी activities हेंगललगा करम activities है मतम दा कोई नेशनल ग्रुप सेमगा मागी तोन प्रोडक्शन से पुथोय हर कांदा कोन सरास मेला कायना तौरी ओरिजिनल मेलाजिंग द पुथोग मखोय योनजाहनबा अदु मखोय ये पछाजिंग थोल कांदा कोन livelihood मा हेना थाहनबा अदुगा नुपी ओइबा marginal section जिंग सि मपान थोले हर कांदा कोन अफबा सोसाइटी अम सिमकु मतम दा नुपी सिंगी रोल बि अगाय फदन चंगबा अदुगा जेंडर इक्वालिटी हाबि लाकबा नुपी सिंगी empowerment अखोगी प्रोग्राम अदुगा इनकरेजिंग ओइबा प्रोग्राम अमुद पाखलपा पुन मक्सिंग से ngasi di akon pung phan phu केंद्र की जगह खुदिमक्ता कोन यावजबा कोई फंगरे अदुगा लाकदरिबा कन मतम दसु कोन यावगनी